Plano chini kong tong thur melagan hambai ani logio tamani yagra bhago chini White House Central Working President borong kana Rosmin Deborma yang tong chini Central White House Working President borong kana Chiden Deborma de chini Central White House General Secretary borong kana Suros Deborma de ang sak bai kham White House Church jeng tini je puthum laimani ke chini chini Honorable President borong kana Rural Development President shibo jeng tini or meeting nang laijak o jagao tong chini buskangni je movement chini choba bobagrani thanjan khorong chung bahage tebo krak khlai kame je sikla chaleno tebo chung thancha khabak se kokbas ka aglai ni obo chin harmo te buskang chini daily o thangai chini kwangma borrok no chung bahage thanglai nai te chini buskang je gathering nani chini kwangma borok okhlai chini bobagrani khorong tebo kblak khlai ni omhai choba no chung tebo bahage chung kame amse chung taki sogiman omhai chung meeting narang laijak abo chini sikla chaleno bisingtei daige chung samano chini sikla chaleno chini soja chini backbone chini dofani backrank chung jebro chini sikla chale krak nai apurno chini choba tebo krak amon bage chung chini bobagrani naikol phangbai chini sikla chale barek strong tomo buskang je choba chung 100% comply nai bai chung tiarang jak buskang je one aspect choba chung just kabana chung 100% success ngi chini bobagrani choba chung comply nai bai tiarang bai Delhi movement bokro thangmai abo Delhi movement officially declare nai abondor kisaman asinai tangge chung jot tabu YouTube tiarang tong buskang choba ni belane hambai belake nangman kok sungka tan bege chung tini o bishoy rongdika chung tini saljani chini sikla central committee tai sin district joto adom tai block level joto adom rongdika chung tini o subject rongdika chung alochona khlailikya tini chung obo hangina nukha je thangnai je bisisa ba 1.5 বছর lai thangga chini je village committee election abo khlaiangi tongo borok isatei nai bo khlaiangi tongo tai obno karai chini kwbang ma jeta naki chung kaisa jekun movement khlaina kai abono borok sono kebo mane sono bitongo obono ekmatro karon sono jalo je chini je tau joto village committee chini 587 village committee ni 2638 ta je vacancy tongoni a jagao chung jodino village committee election ngai ajagati brahmota joinai abo tai kuno sondeho krei abono kirijagai BJP rok abono kirijagai khlairai emi tongo abo sung praman kha tai tabu se buskango sung 12 tarikh je jonosabha khlainya nei je sung tentative ekta date na hari sung permission dok sung je sini je niyom ni model sung hana thamoni phiaba sunga jaga nukjakha kuno reason chara যদি जों अबो जों सालायखा जे যদি जोंनि भारतनि प्रधानमन्त्री थागियाखै कक्रै जों सालसा उसुलि मानो सालनो उसुलि मानो फियाबा ताव सोनो कुनु प्रपार रिजन करि जों आ जागा अबो सेमरो जे बरो साकाव के बरो फुनुगि दंगो जरा चालुगि दंनाय जरा मार्टनि जरा नाइकल दंनाय बा स्पोर्टनि जरा अनु बरनो फुनुगि ताय जरा प्रशासन दंनाय डिसप्ले आरो कटक दंनो बरो फुनुगि दंगो फियाबा जों आ जागा नुजो बिसिङो गै बिजेपि रनि एसे जफ्रांत दंगो जे अ जागा जदिनो बुसकाव जों जनसभा खालामो जागा जों 1 लाख या 1.5 लाख या जों 2 लाख खायाव जागा जों सिरिति ब्रह्मथानि वारियर्स रो जागा जों बुथुमनाय बरा आबनो किरिजागो तै अबहायखौ फुनु कांकाय बिजेपि रो दिल्लीयाव कासे मेसेज थानानि किरिजागोनि बागै इ त्रिपुरा राज्यनि जारा दुनिया मुनि नेता रो बरो अबनो किरिजागिनाय अबनो कासुइ दङ आबोनि बागै जों स्राय स्राय सानाबो जों नरक सुनाम मजि पारमिशन दिरिया जों बुसकानि 12 तारिख एबा जेबा काय सालना हारै जों आस्तबल जों 1 लाख या 2 लाख समाज बर बुथुमनाय आबो जों तिनि कमिटमेन्ट थागिसिनि सिगनाराव जों जत आमचायो सिनि प्राय 44 सिनि ब्लक कमिटि दङ जत यु दं तियार दङ जों ताबो जों जत ग्रास लेभेलनि सिनि जों जत सिनि जे कुचुक लेभेल जरतै जों जत न काइसानि कप थांचा जे जों बुसकानि जनसभाबो जों देशके बनो जों 1 থেকে 2 लाख जों आजागाव गैदरिंग खालायनाय बिजेपि रो जेसपन साइजम दं अबनो जों बुनो दिनो कोन मानिनो हारिया अ एकटा गणतन्त्र देश जों डेमोक्रेटिक भाबे जों थांगि दङ आबोनि बागै ओ जे गणतन्त्र भाबे थांदोंमोन जदिन कासु कांकाय अबनि परिणाम किन्तु बिजेपि रो 2023 ताइ बुसकां जदि इलेक्शन खांकाय